tong hilap, subscribe, like, and share na. Warga Aden, ayo orang naik untuk geting cenah saurkeun teh nomor naon? Cukul. Oh, cukul. Wisata cukul. Wae keseruan di Payung aja. Mantap. Terusan ke mana itu? Muka Banjaran? Iya, Pangalengan, Banjaran, Kaitu, Cisewu, Rencabuaya, Bungbulang. Oh, tiasa oge kan itu? Nya, mohon. Mantap pokoknya mah ya teh Pangalengan cukulnya. Cukul, Pangalengan. Oh iya, abdi kadang kapandai nya, kadang kapandai wisata alam anu aya di Kabupaten Bandung, tepatnya di Pangalengan Cukul. Wah, kaendahanana kebon teh. Sabudeurna kebon teh ya mah. Kebon teh anu endah mata kahandapna balik ke jurang dulu gawing tepi jalan. Wah, mantap. Tinggal tuh jalanan. Jalan sama aku, nikah sama Temen aku sakit, Bray. ini nyesek ya, kena jantung hati.
mantan. Kapan kita jalan lagi? Gaul. Iya, nah dia berarti ternyata Muhammad mana? Apa tuh Muhammad mana? Ente paling nanya ke mana? Apa? Oh bisa menoong berenang. Menolong. Ke arah sananya. Yuk ke dia. Lain hayang nyobalan di sunrise dia tah. Pure point cenah. Sunrise Point, cuk, tadi dia. Pure point. Pure. Oh, viewer. Wow, Jangan ekstrim. ngajemurkeun mantan anjir. Wah, cukup ya, Mas, cukup. Anjay. Ketinggiannya, cuk. Mantap. Pokoknya malah. Ayo kepada dituna tuh Menara Eiffel cenah. Wah, benar capek euy. Mantap pokoknya mah ya. Woi, mantap lur. Pesan-pesana atau napi poin-poina anu kanggo amang ka tempat oke teh pangalengan atau napi cukul diutamikeun anak masker di oge lah nya. Masker sareng deui jaga jarak satu sama lainnya. Wah pokoknya mah di balik eta capek oge tadi langsung ka dieu. Nu tadi nama niat nama rek ningali matahari terbenam. Teka bulu, teka bujeng, kumpura warga-warga Aden. Moga nama kesenangan nama seru pisan. Kobuduran kabeh. Dihanap di ditu, tinggal antara jalur Pangalengan Garut, antara Pangalengan kemana kan itu? Banjaran. Banjaran. Saya pisan kemana dongkapan. Assalamualaikum. Wah, kena di daerah ieu, daerah Pangalengan cukul teh. Wah, sabuduran endah pisan mah. Anjay, barbar weh. Pokoknya nama semangat tiris semua tiris tapi endah.